Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka ndirehoka no urathie na mbere wega. Ndeto ya kieha ni akinyira a Kenya. Ndeto igi yet another mugithi artist gukorwo akihuruka na tukihutia ndeto irakorirwo ikihutia a Kenya na kieha na maithori igi endwa a family imwe 7 family members aria maragikorirwo makihuruka kuhitukira mutino muru wa barabara riria maragithiaga kuria Mombasa kuma Makueni ni marakorirwo makihurukio. Family iyo ikihurukia andu acio mugwanja oro hamwe. Family ikiugira uhoro 7 family members aria marakorirwo makihuruka kuhitukira mutino uyu muru wa barabara. Kenyans makoretwo magitungwo ni ndeto cia aini upcoming mugithi gukorwo makihuruka na njira ya kiriga njira iragituma magitigwo magicakaya. Muini uyu kuratuika rahurukire kugerera mutino muru wa barabara na kuria Kenyans magikorwo makiuga ati ni muini ureyukiriirie muno hari wuini uyu wake wa mugithi kuona ni akoretwo agiperform mugithi wake in the mainstream media kuria akoretwo agika show cia mugithi niguo kwiyukiriria hari wuini uyu wake na koguo ni aragikenereirwo muno. Muini uyu atamburika ta Edu Kamam, a performing artist na muini uratitwo muno ni andu ni undu wa nyimbo ciake kuona ni areyukagiriria muno na wuini uyu wa mugithi na ni agikorwo akihuruka kuhitukira road accident kuria agitiga a Kenya hamwe na mashabiki ake na family member ake makiri na kieha kinene makiria fraternity ino ya mugithi. Mashabiki ake hamwe na a Kenya ni makorwo makimugira uhoro na njira ya mwanya muno huko nenda-ini kuria maremwo ni kuhitha maithori mao ni undu wa kunyitukio ni ndeto ino. Oro rimwe tugathie na mbere na kumukugira uhoro arohuruka uhoro. Ni tucamanie in our next video. Ndukariganirwo ni turn on your notification na subscribe niguo hingo ciothe ukamukira video citu.